skitamo se i snimamo i završimo opet na pjeskari. Ribolov koji je bio malo neočekivan, malo težak, u stvari ja mislim da je bio jako težak ribolov i koji još uvijek traje. Naime, riba na jezeru jednostavno nije radila na cijelom jezeru i praktički niko ništa nije ulovio. Trudili smo se, radili smo i radimo još uvijek, jel, i to sve, i svi smo bili jako dugo bez griza i trpaj i kad je riba sjela, znali smo da će riba sjesti, nekima je potrebalo 32 sata bez griza, nekima 24, ja sam imao ribu odmah nakon sat vremena i onda nisam imao ribu jedno 15 sati i onda kad je sjelo, onda je to bio Thunderball. 24 mm bojla, čista, dno, tvrdo, teri. Evo, griz men, moram ići, bog. Amur, vuc, gorje. Nije to štab tvoj. A je, da ga pokupimo. Je, da. Nije, pa viš gdje je to, gdje je tad. Daj konj. Nije, da, vuc. Ima. Evo, ne možemo ni pričati. Nije. To je to, ono što sam bio pričao. Rad se isplatio. I riba sjela to. I tako isto. Ajde, vidiš. Evo, u isto vrijeme 3 amura na našoj poziciji. Nisam te uslikao, Roko. Evo, Anta će te uslikati. Evo, odmah u isto vrijeme na drugoj poziciji Robert Beble dobiva isto amura, Franga Sači. Evo ga, Sači ga. Evo, ovdje je Ivan Beble na isto mjesto u isto vrijeme dobio isto lijepoga amura. Evo, amuri nas napali odmah ujutro. Je ujutro sam na tebi? Sve vredu. Ma da, takav je naš isti. Evo ti ga, Frank, gledaj, Frank ispred sebe. Evo, to tako rade dečki kad sjedne amur. Evo. Evo lijepi jedan brancin iz ledenog mora. Da. Evo sad. To južnije, to tužnije. Nije vjerojatno ispala muca iz usta pa se ubala dole. Ponovo. Da, zahaklo se za usta. Šoran, amur. Ajde. Kad me snese. Ovo je ružna životinja. Igračka, kako kaže ovaj moj. Tamo sam počeo govoriti gdje smo, šta smo, šta radimo. Rekli smo ovaj dugo ribe, pa kad je počelo Thunderball. Snimaš. I snimam i slikam. Odlično. Dosta. Srbi me nove komarce mi ideš. Tako prekinuli smo snimanje zbog griza, točnije. Ajmo reći da smo
ekipe koje lovi, svi su imali grize u isto vrijeme, pa tako kao kad sam snimao, kad se krenuo snimati taj video, jeli to sve grize. To ono upravo što sam bio pričao i govorio kako nam riba nije radila, kako nisu imali dugo griza, kako su bili uporni, kako smo radili, trpali i to nas je lijepo nagradilo. Kad su počeli loviti šarane i hamure, jako puno riba zbog ovakvih duplih grizeva i nismo, nema snimljeno. Ali ne veze, kaže, ono što smo snimili, ono što materijala što smo imali, to će se naći u ovom videu. A pogledajte, mi smo zadovoljni. Prvi dan su bili nujni, jednostavno na cijelom jezeru riba nije radila. Priboj je počeo nekim ekipama koji su bili ovdje, su lovili od srijede, u srijedu radili odlično, onda je presjeklo, u četvrtak je stalo i nije radilo, petak isto nije radilo, subot se počelo malo buditi, jučer ujutro, onda je poslije podne od subote je to krenulo i preko noći smo izvadili štapove van, neki su i ostali štapove unutra, ja osobno nisam, ja i sin i brat i ne znam, Jantolović, i gospodin 32 sata, evo vičemo 32 sata nijemo ribe i onda se to vrlo brzo popravi sa ubrzanim grizima, sa double runovima, sa bla svašta nešto, ali to sve i popraviti cijelu sliku, ali to sve i kažeš opet, ribolov je bio odličan, a zato su zaslužne naravno domaće bojle, tvrde, tonuće od 24 do 18. Tako, šta reći, opet smo zadovoljni, mada su mislili da neće biti zadovoljni s ovim ribolovom, na kraju ispalo sve super, se pet i vidimo se dalje u nekim novim avanturama. Uvrtenjac. Daj. Moglo biti 20. Mane. Sine, drži ovo. Koje? Ovo. Janta, koji ti 8 mi rekao? 22. Ovo ima jedno 18 kilo sigurno. Ali lijep šaran. To se tako ne radi kod debelih riba, sad vam kažem. Zato i meredovi pucaju. Kada se nosi dole, digne se sam malo i odmah se ubaci u vagarcu. Onda se sve nosi zajedno sa kadom. Dobro, tamo si od... To je riba 16-17 kila. Čekaj da si drti više ovoga. Ajde. Stavi jedan ti. Njam. Fali mu ova gonja peraja pa ne mogu pakiva. Može ovako. Ajde, otpori. Puštaj ga. Ajde. Imaš ono 100 tuža. Ne, ovako jedno Ivane. Ej. Moći. To je to. Ajde, bućika. Pići. Tu. Jedan amur. Anur. Njam. Amur, njam. Papa amur, njam. Puštaj. Pa nema, znam malo. Anur. Bio ovak tako prebuloži. Evo, puštaj. Je sliko ovak ili onak? I ovak i onak. Imaš tako. A ima jedno 13. 16 i 16 i 800. Odlično.
Ovdje, prvo. U ovoj psihijatriji, na pjeskari, na cijelom jezeru, mrtvilo, ne znam šta se događa. Evo sin je uspio konačno dobiti ribu, dobiti griz i to na način da je sve sam odradio. Znači zaklipo je, tražio je tvrdo, bio je uporan, našao je na 81,2 metra. No, štapu sam 4 puta mijenjao poziciju. Znači 4 puta je mijenjao, tražio je, našao je tvrdo, zaklipo, odradio sve sam, zabacio i eto, riba je stisla. Dalje šaran je amur, to ćemo vidjeti na sačenju. Sine, ja zadovoljan, bravo. Ja sam prvo mislio da ti mene zezaš. A nije zezanje, ne, ja sam spodirao pa. To je to, griz je tu. Ajmo dalje. Sad lagano. Ne naglo, lagano. Pomušamo. I to je to. Ovi gleda. Sve je rita. Ovo je tamo kod njega. Još, samo. Bro. Još mi se ugasla sad kamera. Nije. Sam je stisni gore. Stisni dva puta pod. Evo nakon malo patnje, nakon izgube jedne debele ribe, prošla ljutnja, čim je izašao ovaj lijepa ribica. Opa! Da. Pusta to gore. Ja odlično to. Pa, malo šitan, aj. Lop. Možete da zrak. No da. A nije, sad da se ispravi. Ode on. Ne, sedite, kako može do samo. A ta. Aj bebu uzmi. Gdje meni? Ma gledaj, Ne uzmi drugi, brzo, ajde. što je bilo? Top. Još jedna tam riba, triple, sam Mitrović. Aj iz zdravnega tamo. Evo. To, gdje u bazu, u vagarcu, brzo. Gdje vagarcu negdje? Gdje vagarcu? Vagarcu. Unutra, ajde. U korcu. Tako. Ja sam tamo drugi. Triple rad, mali toš. Triple run, a? A? Evo još jedna lijepa ribica. Sumrak. Subota već. Napravio kuršlus kod komšija. Pokidao mi 2 sistema i sad se vam ljudima već ispričati na dokle štetu. Ajmo vodu. Kuljeno. A, super. Okej. Hoćemo ga vagat, nećemo. Ma šta ćeš? Pa ima jedno 16-17 kg. Gdje ja ću ga ne zove? Nemoj da ti ispadneš. Neće. Prema glavi ga stupi. Saj, to je govno, nije? Prokleti. Bravo, bravo.
Da može sam. Anta dolazi tu vam. Eto budalo. Ali ja se na nasmijeh gledao ribu. Tako. Odlično. To će naš da špricati. Daj. Dobar. Šta bilo? Anta griz. Jaj. Sriho. Sriho. Dobar. Da. Nema, ali je ljuska. Samo malo. Stan. Čekaj. Nema. 15. Ali je baš ono... Kako borbena ljuska. Baš je pravo izvozila, mislim da je puno veća. Nije bila na vagi, ali procjena je riba 15 plus. A, sine, šta kažeš, koliko može biti? 15, pa idemo izgledati tu. Pa tu je negdje. 14 i... Nije 14 ravno. 14 i 100. A 14, eto. Bio sam blizu. To je 15. Dugačka. Opa, kakva prga. Opa. Ode. Ajde, budi dobar. Budi dobar i ćeš u vodu. Sam budi dobar. Budi dobra ribica. Odlično. Kak je ovo? Uspiješ da slikaj. Eto, može. Idemo baš ovako. Je. Aj. Vidim baš koliko to čudo što ima. Pa evo. Ja sam sviđu sliku. Aj braco. Evo. Jebote, taj se naš da ga pojede. Uzmi evo uže. Čo je to? Pa taj se naš da u uže. Koliko ima? 13. 13. Mislimo više. Gleda. Ja mislim da bi ga trebao dignuti. Pa vidit ćemo. Ajde. Ružna igračka. U ruku. Mogu sam tuža sad da ti ovdje stižem. Ne, motaj nalo, motaj spuno,
Samo malo ne valja. Ustroje kad je... Aj, on... Ajde slikaj. Sad priča. Evo ga, ovo je jedan u nizu, jedno 15 jamur na pjeskari Lipik, zahvaljujući bobama. Pokazala se vrlo uspješna 24-ka, crvena, evo, nisu nam dali ni da spavamo dugo, ujutro su nas budili, navečer su nas uspavali. Evo, ja i moj sin Roko vrlo zadovoljni sa uspješnim ribolovom u 3 dana na pjeskari Lipik. Bilo je kritično prvi dan, tako nismo jako dugo imali griza. Prvi dan je bilo drž ne daj, nismo se predavali, imali smo hrpu boba, hrani. Robi kaže, dečki, držite se, ne predajte se, samo hrani. Evo, urodilo je ovo plodom, fenomenalno, vrlo smo zadovoljni. Puštaj živinu. Puštamo živinu. Bravo, dečki. A pas koliko je dugo bio dobar,